megalayapost.news. Ka Central Executive Committee ka Sangjantia Students Movement JSM nanta ka singi klasam pa no ya ka khusnam jong kinong job ha jing yakop thoshiti letter writing competition banpha shaw menteri rang ba ka jila halor ka phang ka jingta jong ka jingkhang ti duyong bat kayo ka kot ki ba nadu balakhang ti duyong harilum jantia ya ka ni ka jingsam ya ki khusnam ne ka jingelang lapenlong ha east side in hotel bat balapnya da ka education cell ka sang JSM Central Executive Committee ha ka ni ka jingsam ya ki khusnam la shimanta nadu president ka JSM uba Learning Star Rambai uba Pinong Tudu Principal ke Jantia Eastern College uba Wilson RD Siangshai Education Secretary ke JSM uba Kermen Dekhar Sports Secretary uba Roy Trade Dekhar General Secretary kinong hikai ki sama pule berkentuk nadu ki kme ki pa bat ki khna pule kumbalapan benaha kini kesngi kinong job hakani ke jingya ko thoshiti shaw menteri rangba halor ke jingta ke jingkhang ti duyong ki kentup ya ke shania bhashla Rini Lamurong Zephanaya Ardekhar Etimon Sungo Yolang Mikitu bat push pa chetri habakran hagane kesngi presiden ke JSM uba Learning Star Rambai ulong bakadang kubla penlong ya keseng ban penlong ya kini kejing ya kop tho city shaw menteri rangba kejela kade halor kanongrem baya kite ki city on pha bet shaw menteri rangba kejela bat ban penpa halor kejing syakta kipat ba na kejing khang ti duyong bat kabala sakhi ru bon ki kimi ki pa kila penpep school ki khun badan ki bala ban puli tang hadu ke kelas 10 andai mandal research i kam gi no yalam yang keseng Yoi wa bon magi kon yang i wa kot bor ya kun ya kita gi exam la ne ya kita gi pura buti go per. Hare man pa i ya ke background ng family ban man go pento ji kermen ya ki kon kro yang i ha ko wa continue gi ya go ji pura buti gi yang ki. Te pan man go ya i wa le ya ga ni chi bon tli gi memorandum na do ara khatsan ke sen pha ki memorandum cha gi sarkar hawi to ka jing ta yang moyong ka jing ya to wa ka jing hier ka pura buti kayo kot apo ke district yang i andai kani man go nek don here ya ke kot memo up memo sniam te halan news ne marda panru da berkat no iwa mkam u ye cibentalang ki kon konro kamtam kini ku pure buti mkam u cibentangi ha gani ga jing pen sniam sa ka sorkar hawi to wa ka jing e ora yogi hayung asem te penman go iwa penman ya gani ga letter writing wa kwa i wa UCM lane ki concern authority u pai ki ya gani ga city yong pi kiye pensniaw pi kiye kwa pi pensniaw cha sarkar lang ba pi ki kon konro yo le se lang ba ki association ko per lang ba ki sen mahlang ko per chi bon teli ngaung boy diam almari ge chi wo da po chi henry yo le se bom puregi dewa ela i ko kon konro yang i ku bo ye chi benta gi ha ni ga yakob chi chau cm ngai skem wa UCM udang kwa upai kiye ka point of view yang ki khna kiye chen gi hayung asen ki ge jing e School haduk ki kena college barkam jo le haduk ki nong song ki kena khru khlut wa to tip ki ya kani ka jingta yang kani ki jingkhang mo yong diwo pun mangi ya kani ka jingtho sithi pelak la ni ka letter writing competition te yuluti wa kani man ko wi kalat ko pun snyau la ni wa pun kumu yang ya phi jing to wa ka jingdu nong na ka jingkhang mo yong te kam da klam presiden ni ka jingkhang moyong ta bago ya ka yong ka kot unto du po jantia hilsi ndre horo ka jela wat kam ju le chabar da bon ki industries le ku em ka jing sakta ai ni kisnem ku de dev bat kam tam le ya ki nong chong chnong yong ka ni ka dong ka chnat ka yong i ki wara imja ha u moyong te de chemile em ki thai yong ka ni ka dong yong i ku em moyong le andre ka jing hier ka jing khang yong moyong man ko ka jing du nong ko kru hado ka te nadu ki nong dai pathi ki nong dai kwai ku em ni tai na rata chara kiang pa na ki tai thai watau ki wo ju wan ra ki marrep ki yong ki andre ka jing khang yong moyong man ko ka jing du nong ko kru te chu le a wa pai ha ka khai ka pateng le bon gi ni ki wa chania ha ki dukan ki kdo ki wo dai haya wa ha ka jing khang yong moyong man ko jing du nong telar kalami hadu kaliang ko purai ko thile ka wachemi wa ki khna wo yo ki ko hok wo purai ki kina do ki school khian chemi wo bon ki school ki wo pelai da ki brusimet da khangi ni da wo yo pisa da ki yo fon da ki wo pendap piang wo pelai ba ye ni ki school la da pai he ki college wo bon le la hasor hanong kendong le hagi snem ki wo menchwa ni ba ka jing em yo ki spa mo yong wat ki college ki wem hasor le hadu gahati tai le rap chitom yo admission ni bahai le waro ki pe ki pa da perchang ki apply school ki kon ki yong ki
kita ki kerdan ko per te kar ko am te man ko jingdu nong ko kro ni ba myo admission ki kon gi yong i andres nyau si wong hang ni por na dos nem arjar khatso das dang ga ni ga jing khang mo yong ukta ya uluk ulak ya kian udia ni ba ile what apo ki school ko apo East Jaintia Hill District ki college ko apo ni ga district bat chabar ke jing hiar yong ki kena school ha ke jing one school mboy kelam ya gitu ko balai chabar bon ko balai chabar le da pendong ya ki ni ba ile mdap de su by school ya ki kon nagani ga kamai ko kian te kam jo le apo college ko hang thau ko yong chi di le man ko ke jing do nong chen yo bon ki kena das dang gi uthu ke te gilat kluti gi wong gi emo ke te galat ke wa yo ulai school hitu por lai kre rebo ko le ke jing ya ki college ko kan ni daw ni policy thme ko wa kalat to duna ba ko ya ki kena wa ulai school wo kre kharangan te kat wa kam te bo ko jing bat chemi wa kat nang lai kisngi kat nang lai ki por ka jing nang jing start yo ki kon ki yong i das dang go here ni ba ile yo itu ketika ka jinang jing start ko tip yu tho utar wo porai kon kubor ndre open em kam ye gini ke jing start ne bentau ye ki kijat ki yong ki ne benta iki ikan yong ki wo kerchan ge yu ga sem man go kawa da kudlat te kan wa kam te ha gani ga por e ge jing ro ye gini ga sen JSM wa da man ye gini ga program kam gani ga jai program ne benta wo pen snyau cha ki bor ke wa khle ya ke ni ga jingdu ko kru ke yong i lomba ke jing thang yong mo yong hosket chicken ten ke jingdu le nto du ke jingdu ya ki nong chong chnong rewat ya ga state hi boro ko wile ni jing yo nong ko ka man ko ke jingdu ko kru ni ba le da chania ko mo yong re ke jing khang yong mo yong ke jingdu nong to man ko wat ya ga sarkar chen la le to na ko por ki kam ko sen i ya khuni namata ki jing ki khon yung gari jaitia kam tam ajung to wa ki ta ko lamba ki kmi ki pa la ne ki be ki pa la ne ko hayung hasam ki nong ba khle ya yung kasam mo plus ko re ki khon ngina pe ki nai da wa champi chupon ki complain ko wa mi wa ki khon ko i haden wal deb ki ya ka class dan la de committee myo sar gi apply score kon nai bengi kon gi jaga L1 12 but hadin de 12 la kamjo hadin de jaga graduate le kamte kamjo chipon ba la di chimi laga statistic naga education department chimi to kan mut kan hajamut ki kena score wa drop out naga jupole tete da banse wa i hapmani ya gani program wa to ile do i mo kita ki kenhun sai malang dan kita ki kenhun sai mo yong uyakhi yaksha namta upersiao chaga skor yang sarkar hawa why not ete mo yong hagadon ke jukwa kani pile ki student MD ho ke jing ki ke prasne mbamut ko wato opi to pile ne biang ki hagate ke tho ne ke opi tho ki ya ke exam lani ke letter writing competition henry chimni ya gani to pi student pile MP ya ka voice ka kulom ke pi wa tho pi ma kam da ong ka sen to ke ni ke sti waro na lo pi gin rungut wa yo yang ting job but plus sa kitai ki vi ko po cha ka tong la o mi wa ya pras waro ka sti dang po cha chief minister ko ka kulom ke yang pi ka voice ke yang pi to em go ka hop em go ka bor bonsen jo ong yo he jo kai ko he ka voice yang di control man go voice ko strong ta kanutam ta naite daw kini ke jing organisasi ini program to namta pi kam di control pi le MP ka hop kusnyau cha ka sarkar wa kanu champi ke jing yo ke jing yo ki bei pa yo pi yo ki hayung asam yo pi di ma yo pi wa pelut ki ya pi da kita umsap yo pi wa pelaskor ya pi yo pi adu po pi sa nu kerdan kar kam te MK me inon wa ka saka wa chimkhia go ubak chimgo dikle wa lamba ni wa so pi yut
plus saki kenhun wa pero yoi hagani kisni kalang usala emha da eu chaki media go wa joto wa sen myong laguti go wa I kam sen ne yoi hagani kisni wo chipnisa o da lang chadal hi da kwa o wanra ya da ka kendon an lane ka section apun ru yong ga MegalayaPost.news